Yes, kano nyambifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose inshuti z'akadasohoka abakunzi ba News Lab TV birumvikana n'amakuru atugezeho aribana n'umutekano politike na diplomasi ni zimwe mu nkuru zikomeye tugiye kuba twinjiramo uwitwa Tshisekedi nyamuneka byongeye kumukomerana byongeye by'umwihariko kumuhindurana isura munyemerere mbabwire yuko mu bice by'Kinshasa uyu mugabo yongeye rwose guhura n'ibitendo bikomeye cyane bitumye ahunga ariko muri rihunga rye azaguhuriramo na ambush ikomeye cyane by'umwihariko nyuma yuko yaravuye mu rugo iwe tugiye kuba tubyinjiramo tubiva imuzingo tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze 5-5 uwitwa Tshisekedi rero ubu tuvugana bikaba byamukomeranye urugamba rukaba rwamaze kuba imbere nge by'umwihariko Kinshasa radio na televiziyo nyamuneka byamaze kuba bizengurukwa ariko kandi nako by'umwihariko ibice bigiye bitandukanye by'Kinshasa bikomeje kugenda bizengurukwa mu buryo navuga ko budasanzwe ibijyanye n'umutekano muke wamaze kuba rwose ugaragara mu bice bigiye bitandukanye nyamuneka witwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo akaba arimo ahigwa by'umwihariko rero akaba arimo ahigwa na bamwe ba hafi yiwe kugira ngo baze kuba bamwivugana. Ese uyu mugabo araza gukomeza kuyobora igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, araza kuguma ayobora ariko ari mu buryo bw'ubuhunzi? Byose turaza kugenda tubikurikirana tubabwire uko bimeze muri rusange. Ukuri kose mutigeze mumenya kuri Puwezero by'umwihariko nyamuneka turaje nako tukubahereze Puwezero nyamuneka hari ukuri kose mutigeze mumenya nyamuneka turaza kuba tubibagezaho. Ese bibaye kuri Tshisekedi byaba bihuriye no kuba uyu mugabo yamaze kurenga umurongo by'umwihariko utukura ushobora kuza gutuma AFC M23 ihezwa mu biganiro ariko kandi nyamuneka ibintu bishobora kuza kutamugwa amahoro nkuko amakuru y'ingenzi arimo agenda atugeraho akomeje kugenda abyemeza. Ese ibi bihuriye he no kuba umurinzi wa perezida Tshisekedi yashinjijwe urugomo i Buruseli? Nyamuneka byose tuze kuba turi kumwe 5-5 igikorwa cyo kwibagiza uduce twa Bibogobogo by'umwihariko twahoze dutuye mu Banyamurenge cyamaganwe byimazeyo. Ibi nabyo ni amakuru yatugezeho mu kanya gato gashize. Intambara yakomeje gukaza umurego mu misozi miremire no mu nkengero z'iminembwe. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo tubabwire yuko butavugana icyitwa indege zongeye gukora atake zo mu rwego rwo hejuru. Turaza gukomoza ku makuru menshi atandukanye tugere tubapudetinga 5-5 tubabwira uko situation ihagaze kuko nicyo kintu cy'agaciro gikomeye cyane dufite muri aka kanya. Nshuti z'akadasohoka bakunzi banywanyi bacu muraza kunyemerera mbabwire yuko butuvugana ibintu byamaze gusubira mu buryo by'umwihariko mu bice bikontororwa na M23. Ibyo Tshisekedi asaba kugira ngo habeho ibiganiro hagati y'ibihugu ndetse n'impande zombi ni bike bimeze bite byose turaza kuba tubibakomozaho ariko kandi turaza kubabwira yuko witwa General Prime Niyongabo yahaye abasirikare ba FDNB batunze pasiporo by'umwihariko itariki ntarengwa kuba bazitanze. Turaza kubikomozaho ariko kandi tuzi no kugaruka no mu yandi makuru agiye atandukanye mbere yo kugira ngo turebere hamwe ibijyanye na kudeta zamaze kuba zica ibintu, kudeta zamaze kuba zibagatiranza amakanya na wanzamba nyimira duhite twinjira mu makuru nyirizina by'umwihariko tubanze turebere hamwe amakuru aturuka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku witwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ku bijyanye n'imyanzuro akomeje kugenda atangaza ndetse na bimwe mu byakomeje kugenda yinjiramo kugira ngo umugambi wa AFC M23 burizwemo biri kuvugwa yuko nabyo bishobora kuba biri gutuma abari kumugendaho by'umwihariko bashaka kumutera kudeta bamugendaho ku rwego ruri hejuru. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yaciye amarenga akomeye ashaka kwerekana ihuriro rya AFC M23 ritazemerwa kwitabira ibiganiro by'amahoro byitezwe guhuza abanyekongo bigamije gushakira umuti urambye ibibazo by'umutekano n'ibya politike mu gihe mu bihugu hagati y'ibihugu byombi. Mu kwezi kwa 12 rero 2025 ubutegetsi bwa Kinshasa bwatangiye gutegura ibiganiro hifashishijwe ikoranabuhanga ndetse perezida wa Angola akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe EU João Lourenço intego nyamukuru yabyo ni ugushakira
hamwe ibisubizo by'ibibazo bikomeje gutuma igihugu gihungabana cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ya mbere yavugaga ko ibiganiro bishobora kubera i Kinshasa kandi ko byari biteganyijwe ko byitabiriwe n'impande zombi zitandukanye zirimo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi barimo abo mu ihuriro rya AFC. Icyakora nyuma haje kuvugwa ko bizabera ko hashobora guhinduka bikabera i Rwanda, muri Angola cyangwa i Lomé muri Togo. Umuyobozi wa AFC M23 Colonel Nanga yemeje aya makuru ko Perezida Joao Lourenço yasabye kwitabira ibiganiro, gusa yanavuze ko iri huriro ryasabye ibisobanuro bisobanutse ku itandukaniro riri hagati y'ibiganiro by'abanyekongo n'imishyikirano yaberaga i Doha muri Qatar, ndetse ku cyerekezo n'ibimenyetso bya Doha by'umwihariko byose. Mu kiganiro rero Nanga yagiranye n'itangazamakuru Goma tariki 26 z'ukwa 12 2026, yagaragaje ko imishyikirano ya Doha igomba gukomeza kuko ariho AFC na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikemuriramo ibibazo bifitanye isano n'intambara, hanyuma hagakurikizwaho ibiganiro rusange by'abanyekongo bigamije ubwiyunge. Tariki ya 31 z'ukwa 2026, Perezida Tshisekedi yakiriye abahagarariye ibihugu byabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, basobanura ko umutekano uhagaze mu burasirazuba bw'iki gihugu. Muri uwo mubano yagaragaje ko niba ibiganiro by'abanyekongo bibaho bizabera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biyobowe kandi biteguwe n'inzego z'igihugu. Yagize ati ibi biganiro biramutse bibaye byazabera ku butaka bwacu bikayoborwa n'inzego z'igihugu hashingiye ku ntego nshinga amategeko agenga igihugu n'amahame ya demokarasi. Perezida Tshisekedi kandi yashimangiye ko atazemera ibiganiro bigamije nk'uko yabivuze ko kugabanya ubukana n'ubushotoranyi cyangwa kumushyikira ku meza y'ibiganiro nabo ashinza gukorera abaturage ibyaha bikomeye. Ati ibiganiro yega ariko ntituzicara ku meza amwe n'abantu bakoreye abaturage bacu ibyaha. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze igihe ishinja AFC M23 gukorana ibyaha yibasira abasivile mu bice igenzura mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, birimo ubwicanyi, ihohoterwa n'indi ngingo yanaganiriweho mu nama y'abaminisitiri yateranye tariki 30 z'ukwa 1 2026, yibanda cyane ku mutekano mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Ku rundi ruhande kandi AFC M23 ihakana ibirego ishinja ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa babo kuko aribo ryakoreraga ibyaha byinshi mu bice byambuwe. Iri huriro rero rivuga yuko mu mijyi nka Goma na Bukavu ndetse no mu bindi bice igenzura umutekano umaze igihe urushaho gukomeza kuzamba kandi abaturage babayeho mu bwisanzure. Ibibazo kandi gikomeje kugenda kigaragaza uburemere n'ubukana bw'inzira iganisha ku mahoro arambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ibiganiro by'abanyekongo bikomeje kuba isoko y'impaka zikomeye hagati ya leta n'imitwe irwanya ubutegetsi. Nyamuneka rero birumvikana yuko ibintu bikomeje kugenda biba ibindi muri rusange. Ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara ubu tuvugana mu bice bigiye bitandukanye nuko ibintu byamaze kuba bigenda biba ibindi, urugamba rukaba rukomeje kugenda ruba imberenge, aho nk'ubu tuvugana mu bice byano muri teritwari ya Masisi ibintu byakomeje kuba ibindi. Ubu tuvugana rero nyamuneka witwa Generali Prime Niyongabo ariko uko abadede barimo Generali Ndakugarika batwitse isoko rya Bujumbura, batwitse isoko rya Bujumbura mu mwaka w'2013. nabo ndabona ari inkuru ndende zitangajweho amakuru mashya, gusa ibyo si byo by'ingenzi cyane, ahubwo nyemerera by'umwihariko mpite nkubwira ko ubu tuvugana ibintu bikomeje kuba ibindi ndetse bikomeje guhindura isura ku rwego rwo hejuru. Uwitwa General Prime Niyongabo nyuma y'uko bigaragaye yuko abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bafite
bafite pasiporo zigiye zitandukanye z'amahanga. Bikubiye mu rwandiko uyu mujenerali aherutse kohereza abayobozi bose mu ngabo mbere yo kumenyesha abasirikare mu butumwa bwari bukurikiranweho, General Prime Niyongabo yamenyesheje abasirikare ko ntawemerewe gutanga pasiporo isanzwe, bamaze gutanga icyo bita online. Yavuze yuko kandi pasiporo z'abasirikare bemerewe gutanga ari iz'akazi, pasiporo de service, bahabwa izo boherejwe mu butumwa hanze bw'igihugu bagataha bakazibasubiza. Yunzemo kandi yuko mu gihe bibaye ngombwa umusirikare akenera kujya hanze y'igihugu atagiye mu kazi, asabwa gusaba umugaba mukuru w'ingabo uruhushya rwo gutanga pasiporo isanzwe, undi akayimusubiza. General Prime Niyongabo rero yategetse umusirikare wese utunze pasiporo guhabwa online cyangwa urundi ruhushya rwamufasha kurenga imipaka y'u Burundi, kuko yaba imaze kuba ikibazo gikomeye cyane ku bijyanye na pasiporo za gisirikare zakoreshejwe ariko zongera zigakoreshwa, ugasanga abasirikare bari kurenga igihugu mu buryo butemewe. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande byo byamaze kuba rero bigaragarira buri umwe wese, ahubwo nyemera by'umwihariko duhita tuninjira muri ino nkuru. Amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga yuko umwe mu banyapolitike bo ku rwego rwo hejuru wabaye hafi ya Perezida Tshisekedi yageze mu mujyi wa Goma. Aya makuru yakomeje kwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga mu bitangazamakuru bitandukanye, nubwo kugeza ubu rero nta tangazo ryemewe ryigeze ritangazwa n'uwavuze cyangwa n'inzego zibireba. Yakomeje gukurura impaka n'isesengura rikomeye ku banyapolitike no mu baturage bakurikirana ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru akomeje kuvugwa ko umunyapolitike wo mu rwego rwo hejuru wari mu bantu begereye Tshisekedi yaba yafashe icyemezo cyo kwiyunga n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rimaze igihe riri mu ntambara mu butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku banyapolitike rero bafite ijambo rikomeye ku ruhando mpuzamahanga, byatumye iyi nkuru ihita itera amatsiko abantu benshi. Nubwo intangiriro n'amazina ye atigeze atangazwa ku mugaragaro, ariko amakuru akomeje kugenda asohoka yaje kugaragaza yuko uwavugaga ari Claude Balanka. Aya makuru rero akavuga ko abarizwa mu mujyi wa Goma, aho bivugwa ko ategereje gutangazwa ku mugaragaro na AFC M23 nk'umwe mu bayobozi by'umwihariko n'abafatanyabikorwa. Claude akomoka mu ntara ya Bandundu, mu gace kazwiho kugira uruhare rukomeye mu mateka ya politiki ya Kongo. Kuba aya makuru rero yaratangajwe n'abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi AFC M23 byatumye irushaho gukurura impaka mu bice bitandukanye by'igihugu. Uyu munyapolitiki rero uzwi cyane mu ruhando rwa politike ni perezida w'ishyaka rya Réveil Populaire, rimwe mu mashyaka yigeze kugira uruhare rugaragara mu mikoranire ya politiki y'igihugu mu myaka ishize. Iryo shyaka rero ryaje kwinjira mu ishyaka rishyigikiye Perezida Tshisekedi rizwi ku izina rya Union Sacrée, ryabaye inkingi y'umwamba y'ubutegetsi bwe nyuma yo gufata ubutegetsi, kandi rifite umwanya ugaragara muri guverinoma kuko rifitemo minisitiri. Ibi byatumye Claude rero afatwa nk'umwe mu banyapolitiki bafite ijambo n'icyizere mu buyobozi buriho. Ni muri urwo rwego rero amakuru aba atandukanye. Ubutegetsi bwa Kinshasa akivuga ko uyu mugabo yaba yiyunze muri AFC M23. Nimba hari andi makuru yemezwa ku mugaragaro, byaba ari ikimenyetso gikomeye cy'impinduka n'imiterere ya politike, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho AFC M23 imaze igihe kinini ifite ijambo rikomeye. Kwiyunga ku muntu wigeze kuba by'umwihariko umwe mu byegera bya Perezida Tshisekedi byaba ari intambwe ikomeye. Icyakoze kugeza ubu harakekwa ibimenyetso bifatika n'itangazo ryemewe kuri Claude AFC M23 cyangwa leta ya Kongo kugira ngo ibi byemezwe ni ukudashidikanywaho. Mu gihe bitaraba, iyi nkuru ikomeza gufatwa nk'amakuru ataremezwa ariko ikaba ikomeje kuvugisha benshi ndetse no gukurura amatsiko y'abakurikirana hafi bya politike y'akarere. Mu ndoni byinshi bikomeje kugenda bivugwa, by'umwihariko kuri ino nkuru ubona yuko byaba ari ikintu kidasanzwe cyaba kibaye ku butegetsi bwo witwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo.
Ikindi kintu gikomeje kugenda kigaragara, amakuru yizewe aturuka muri santere ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aravuga yuko drone z'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zongeye gutera ibisasu zikongera gukomeretsa abatari bake. Nk'uko aya makuru rero abivuga, icyo gitero cyabaye ahagana mu masaha y'umugoroba, by'umwihariko ku munsi w'ejo. Drone yarashe ibisasu mu mujyi wa Minembwe byibasira inzu z'abaturage b'Abanyamulenge, umujyi uzwi cyane nka Mwafurika. Bitegetswe yuko igihombo gikomeye rero cyongeye kugira abaturage batuye igice cya Minembwe. Umutangabuhamya rero wavuganye n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, hashize akanya gato drone irashe muri santere ya Minembwe isenya Mwafurika. Amakuru akomeza avuga yuko ngo iyo nzu iherereye hafi mu birometero bikeya cyane na teritwari ya Minembwe, by'umwihariko nko mu birometero bigera muri 30 uvuye aho biherereye. Byemezwa yuko kandi icyo gitero ngo cyasize gikomerekeje abantu 3 bari muri iyo nzu, bahitanwe bajyanwa no kwitabwaho n'inzego z'ubuvuzi, nubwo hataratangazwa uko ubuzima bwabo buhagaze. Kugeza ubu rero ubuyobozi ntiburashyiraho itangazo risobanura iby'igitero. Cyokora abaturage bo muri ako gace bavuga ko drone ari iy'ingabo za leta ya Kinshasa, bakongeraho ko yaturutse mu cyerekezo cy'i Bujumbura mu Burundi. Ibi bikomeje kuba bibi cyane cyane ku baturage bavuga ko ari Abanyamulenge, kuko ibi bitero ahanini bikomeje kwibasira mu mihana ituwe n'abasivile. Ibi bibaye mu gihe kuri uyu munsi hiriwe ituze mu bice bimwe na bimwe byo muri groupement ya Mutambara muri teritwari ya Fizi, nyuma y'imirwano yari imaze iminsi ihabera hagati y'impande zombi, basaba impande zombi kuba umutekano n'amahoro byakongera kugaruka, ariko no bikaba bikomeje kuba ibindi. Twirukanse cyane rero sindi butinde, amakuru yizewe aturuka mu gace ka Ndondoni muri groupement ya Bijombo muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aravuga ko naho habaye imirwano yahuje MLDP twirwaniho n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'iz'Abarundi n'imitwe y'Abazalendo n'abarwanyi ba FDLR. Iyi mirwano yabaye mu masaha y'amanywa yo kuwa gatanu tariki 30 z'ukwa mbere 2026, ibera mu bice by'imisozi ya Mitamba, hashyizweho kuba hahamye kandi hakomeye mu bijyanye n'imirwano biteye n'imiterere y'abantu. Nk'uko amakuru rero abivuga ava muri ako gace, avuga ko imirwano yasize umutwe wa MLDP twirwaniho usubije inyuma, by'umwihariko ku ruhande rwa leta, bigatuma wigarurira ibice by'ingenzi birimo agace ka Irango, by'umwihariko n'ahitwa za Biziba. Rifite umwanya rero wihariye mu bijyanye n'umutekano n'imigenderere y'ingabo. Iryo rango rero ribera mu buryo bweruye. Iki gice kinini rero kirangwa n'ahantu hafatwa nk'urufunguzo rutandukanye rw'umujyi wa Uvira ndetse n'agace ka Ndondo, kandi gahuza imisozi ya Bujombo n'inzira zijya mu mujyi. Gufata ako gace rero bisobanuye kugenzura inzira z'ingenzi n'ubworozi, itumanaho ndetse n'injira n'isohoka ry'ingabo mu buryo bugaragarira buri wese. Abaturage rero n'abatangabuhamya bo muri kariya gace bavuga ko muri iyo mirwano humvikanye imbunda ziremereye n'izoroheje, ibintu byateye ubwoba by'umwihariko abantu benshi. Ku rundi ruhande rero hari n'amakuru avuga yuko iyo mirwano itamaze igihe kirekire, kuko ngo ingabo za leta zahise zisubira inyuma vuba, bamwe bahita bahunga. Ibi byatumye MLDP twirwaniho ifata agace idahuye n'imbogamizi zikomeye. Ibintu bikomeje kugenda rero bigaragaza ihindagurika ry'imbaraga ku rugamba, cyane cyane mu misozi ya Bijombo imaze igihe arindiriye imitwe yitwaje intwaro. Agaciro ka Karungwa gafite amateka akomeye cyane mu bijyanye n'intambara n'umutekano w'akarere ka Uvira. Ni agace gahuza imisozi n'umujyi, kakaba karabaye indiri y'imitwe yitwaje intwaro bitewe n'uko kameze ndetse koroheye buri wese kuba yakinjiramo ndetse akaba yakanarasa. Mu bihe byashize rero wagenzuraga Kirongwa yagiraga ijambo rikomeye ku mutekano wa Uvira, haba mu bijyanye no gutera
kwirwanaho cyangwa se kugenzura ingendo z'abantu n'ibikoresho. Ni muri urwo rwego rwo gufata aka gace MDP twirwaneho bifatwa nk'intambwe ikomeye yo kugira ngo bakontorore ibyo bice byose bigiye bitandukanye. Nubwo amakuru ku bihombo by'abantu ataratangazwa ku mugaragaro, imirwano ya Ndondo yongeye kuzamura impungenge mu mutekano cyane cyane w'abasivile batuye muri biriya bice byegereye imisozi ya Mitimba ndetse n'ahitwa Kirungwa, abenshi barimo guhungira mu bice bigiye bitandukanye. Imirwano yongeye by'umwihariko gusa nk'aho ica ibintu ku rwego rwo hejuru. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara ni amagambo akomeye cyane amaze gutangazwa n'uwitwa General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye. Ni amagambo rero navuga yuko nayo atoroshye. Ni perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje amagambo akomeye.